Lebzi vuhaxi bya mahungu ya SABC thwi kusuka Studio 10 Auckland Park hi lama lawa ya nga rhanga emahlweni madyambu lawa. MaAfrika-Dzonga va landzela Vakreste kulobye misava hinkwayo eka migingiriko ya swikhongelo swa Paseka. Imphesa-phesa emagondzweni vaendzi va eka swikhongelo swa Paseka ni le ka tindhawu ta vuwiselo. Baka hina intsako khela hi hlangane ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 riperile. Vakreste va kereke ya Catholic emisaveni va karhi ku khongela rihanyo lerinene eka nhloko ya kereke Pope Francis. Paseka i nkarhi wa nkoka swinene eka ripfumelo ra Xikreste laha va tsundzukaka rifu ni ku pfuka ni ku tlhandluka ka Yesu. Loko nga se fika nkarhi lowu wa Catholic va nyikela swo karhi tanihi ndlela ya mikhenso. Mahlomulo ni rifu ra Kreste swi tsundzukiwe laha St Mary's eKimberley laha ku nga kombisiwa magoza kumbe rondzo ro hetelela ra Yesu ku ya exihambanweni ni rifu ra yena. Ku ringana masiku ya 40 Paseka yi nga si fika, ma-Catholic ma tshika swin'wana swo nandziha. Jane Rose ni ndyangu wa yena va hlawule ku titsona swakudya ra Vuntlhanu un'wana ni un'wana. Supposed to search yourself, your soul, and see what is it do I like more that I'm going to forego. And for these things that you are going to forego, you're supposed to use, if it's like things that you that were money related, you're supposed to use that money that you sacrifice to do something for charity and to give to the poor during this time. So you're sacrificing yourself to do good for others. Van'wana va langwani technology. The TV, definitely TV. But I do watch YouTube, and it's prayer. Everything is just prayer, but definitely there are most programs of mine that I don't watch, the soapies. So that is what I have sacrificed for this during this Easter. Mhamba ya Kreste leyi landzeleriweke etikerekeni to hambanahambana to tala, kereke ya Methodist eGaleshiwe yi ta tlangela hi ku khongela mahelo ya vhiki hinkwawo ya Paseka. For us as Methodists to observe the Christian calendar, so always during Easter we are having this kind of service, and we remember the death of Jesus Christ. That is why we are celebrating Easter. Easter is still a celebration that a lot of people, even non-Christians, make efforts to join because it relates to their being and their soul and their relationship with God. Nkarhi wa nkoka wa mahelo ya vhiki ya Paseka i Sonto. Ku nga siku leri ku ya hi Bibele Yesu a nga pfuka ekufeni. Pope Francis hi un'wana wa vachaviseki lava kombelaka leswaku ku va ni kurhula emisaveni. Lawa i marito ya Cardinal Stephen Breslin ku nga mufundhisi nkulu wa kereke ya Anglican eJoni. Yena a rhangele xikhongelo xo hlawuleka xa ku tlangela Paseka. Pope Francis wa karhi ku tlhelela eka migingiriko ya ntolovelo endzhaku ka karhata hi mavabyi eka tin'hweti leti nga hundza. Vakereki ava hlengeletanini ekerekeni ya Cathedral of Christ the King edorobeni ra Joni. Paseka ya nan'waka yi hambanene ya masiku eka kereke ya Catholic tanihileswi Pope Francis a ha ri ku holeni. Hambiswiritano ku rhumeriwe un'wana wa varhangeri va kereke ku ta yimela Pope. I think he's a very central figure not only for the church but actually for the world. I think he's one of the greatest leaders in the world, and of course a person who really is preaching peace and trying to bring people together to bring an end to war and to conflict. And so I think he's a very, very important person for the future because we need to be peacemakers. Pope Francis is a remarkable person at his age of 88, going on 89, to come out of hospital like that, to be able to thank the nursing staff. But we of course not only thank the nursing staff, we thank all those who are praying for him. Archbishop Breslin hi un'wana wa vafambisi va kereke naswona u rhoxiwe matimba yo rhangela hi Pope Francis hi 2023. Kereke yi kombelena leswaku ku va na kurhula eka matiko lama nga hlaseriwa hi tinyimpi. He is a man of peace. He wants to bring people together, believing that the only way to get peace is through dialogue, from people sitting together. The conflicts that we see in Sudan, as you say, in the DRC, in Ukraine, in Gaza and the West Bank and Israel, war can never bring about a true peace. It can never bring about a lasting peace. There might be a victory in the battle, but eventually this will not be a lasting peace.
And so we believe, and the Pope certainly believes very passionately, that we've got to sit down and talk and find a solution diplomatically and peacefully. The Pope himself told us that he was near death when he came out. So it has been a remarkable recovery, and we've seen him now 3 or 4 times in the last week coming out to meet people. Pope Francis is a very stubborn man, and he has been told he should rest for 3 months, but we notice more and more. Even yesterday he met with a group of people who looked after him in hospital, in the Gemelli hospital, and he told them that he was very happy for the work that they did and so forth. So I think there is some hope and there's some jubilation, but I also think if you look at him, we can see that his health is not good. He's still in a wheelchair, he's still taking oxygen, but his faculties all seem to be there and his mind is still sharp, so we're happy about that. Yela tlhelo Pope uhlangane na ntlawa wa madokodela lama ngotshungulaka pneumonia. Kasi St. George's Cathedral eCape Town siku ra Paseka ri tlangeriwa hi ku hlayiwa ka rito ra Xikwembu. Kereke leyi ya ndhuma leyi tivekaka tanihi The People's Church i rhavi ra kereke nkulu ya Anglican. Ku xaniseka ka Kreste ku yimbeleriwa hi ndlela yo xiximeka, leswi i ku vitana moya lowo kwetsima, leri i siku ra nkoka swinene eka vapfumeri. Today being Good Friday, marking the anniversary and remembrance of Christ's death, which to me is death to oneself, death to everything that robs humanity of its peace and sanity, and then looking forward to the hope and resurrection of Easter, the hope and resurrection of new birth in our personal lives, but also that of the world. You know, when I come to Easter sermons, it's a moment for me to reflect, it's a moment of gratitude. It's a moment of knowing that our lives are greater than what we think because of Christ who died for us on the cross and giving us new life. And so when I come with my children over Easter, it's also a time of family, a time of gathering, a time of restoration. It means that God has brought us all together and He shed His blood on the cross for us. And when you sit in church, what happens for you? I get a blessing, and my heart is full to know that somebody has laid their life on the cross for me and shed His blood. St. George yi tlhela yi va na ndzhuti tanihi ndhawu yo hlengeletana hi nkarhi wo tika. Varhangeri va yona va tiveka hi ku vulavula hi ku ntshunxeka, ku katsa na mufi Archbishop Desmond Tutu, murhangeri wa kereke ya Anglican of Southern Africa Archbishop Thabo Makgoba u languteriwe ku nyika dyondzo mundzuku. U tlhela a languteriwa ku nyika tinhlamuselo eka timhaka ta misava hinkwayo na ta laha kaya leti tshikelelaka. Ndzawulo ya mati na nkululo va kombele vaaki lava nga ni makungu ya ku khuvulana ni ku phahla lomu milandzeni ni swikombyanini ku yimisa migingiriko leyi nkarhi lowu wa Paseka tanihi leswi milambu yo tala yi khapaka, leswi vange timpfula ta matimba leti nga na eka mavhiki lama nga hundza. Va xiyenge va xa xilamulelamhangu va ri va karhi ku tirhisana na tikereke, tin'anga na vaaki hi ku angarhela mayelana na vuhlayiseki. Kwalomu ka malembe mambirhi lama nga hundza 10 wa vanhu va ku khuvuriwe hi mati loko va ri ku khuvuriweni enantsweni wa Jacques Kay eJoni. Lowu i ntokoto wo chavisa eka loyi a nga pona ri ahlamile laha a nga vona manana ni makwavo wakwe wa mufana wa malembe manharhu va nwela, hambi ku ri n'wana wakwe wa tin'hweti tinharhu a nga vanga wa nkateko laha namuntlha ntsumbu wakwe wu nga siki kumekaka. Sometimes I wonder if perhaps someone saw my child and picked her for themselves, or she's probably somewhere I don't know. Nambu wa Jacques Kay wu tiveka swinene hi timhangu ta ku nwela ka vanhu loko va khuvuriwa kumbe loko ku endliwa mitolovelo ya ndhavuko ku fana ni ku thwasa. Paseka leyi tin'anga ni tikereke va tsundzuxiwa ku va na vukheta. We are the ones who are taking them there. Umuntu uyafika ngithi hayi baba kumele ngiyogeza. Then I'm the one who's taking those people to go to the river streams. Unfortunately, we don't even want them that at the river stream anything can happen. Kuni swivilelo mayelana ni khombo ra rihanyo ngopfu loko swi ta ku tirhisa mati lama nga thyaka. People are not supposed to immerse themselves into dirty water because no one gets saved through that. Doing that will only result in people contracting disease and then get everyone infected. Mfumo wu tlhela wu tsundzuxa vanhu ku va nga endli mitolovelo ya ndhavuko kusuhi ni ribuwa ra milambu ni le ka madamu lama khulukaka Paseka leyi.
we also want to urge those who have spiritual and ritual activities that they do in the rivers and dams to please, at this particular moment, move away and try to suspend them a little bit. We'll still continue to make sure that our residents are informed about the dangers of visiting this kind of streams. I don't know what to say, but everyone must be careful and they must know the instructions of the water. Kasi maphorisa Limpopo va ri va tshame va vambe ngoma ku tiyisisa vuhlayiseki eka swirho swa kereke ya ZCC lava yaka eka nhlengeletano ya Paseka yo sungula eka ntlhanu wa malembe. Kereke ya vaakelani ya St. Agnes ZCC ya mfungo wa Tuva na yona ina nhlengeletano ya yona ya Paseka. Madzanadzana ya mabazi lawa ya nga rhwala vakhongeri va tikereke letimbirhi a ya be mintila yo leha eka gondzo ra N1 ku kongoma entsindza wa tikereke ta ZCC eMoriya. Pimani Baloyi wa vika. Maphorisa la Limpopo va vula leswaku va tiyimisele ku vona leswaku vanhu hinkwavo va hlayisekile eka mahelo ya vhiki lawa ya Paseka. Va vula leswaku va rhumele swirho swa vona etindzhawini to hambanahambana leti katsaka emindzilikaneni ni le magondzweni. Leswi tanihi leswi kereke ya Zion Christian Church yi nga ta va na nhlengeletano ro sungula endzhaku ka malembe ya 5 va yimisile tinhlengeletano hikokwalaho ka ntungu wa COVID-19. Maphorisa va ri va le ku tirhisaneni ni kereke leyi xikan'we ni ya St. Agnes Zion Christian Church ku tiyisa leswaku ku na nhlayiseko. In terms of security measures in the inner perimeters of the ZCC Church has been well taken care by the church itself. We have done the inspection in the inner perimeters of the two churches, and we are satisfied about all security measures and also emergency systems that has been put in place. You will know where there's a lot of people that are converging in one place. You will always have certain things, but we are proud about these two churches because ever since we never experienced any problems, although it hosts so many members that are coming to that place of worship. Kampani ya mabazi ya Patco yi vula leswaku mabazi lawa ya nga heleketa vanhu eMoriya yana switirhisiwa leswi tiyisisaka nhlayiseko wa vakhandziyi. We have real-time monitoring of our buses, colleagues. Each and every bus has been fitted with 4 cameras and a tracking unit on it. At every given moment in time, we are able to see where these buses are operating, what is happening inside the bus, are the passengers safe, is the driver safe, are they driving in accordance with the rules of the road. So that's what Patco brings to the table in ensuring that everyone that gets on our bus from the origin up until they get to Moriya, they do so safely so. Kasi hala tlhelo maphorisa le magondzweni va vula leswaku ku fika sweswi ku vile na nhlayo le hansi ya mimovha emagondzweni ya Limpopo. In comparison with the previous years, to this year Easter weekend, we were caught by surprise in terms of the traffic volume. Since yesterday when we were doing our analysis, there was a complete decline in terms of traffic volume. For now, in terms of accidents and incidents, maybe we are still quantifying the number of accidents, but fortunately, yesterday we never recorded any major crash in our province. And it's our wish that towards through this pilgrimage, we'll be able to deal with this road safety related matters. Varhangeri va tikereke leti havumbirhi va ta nyika tidyondzo ta vona ta Paseka hi Sonta. Pimani Baloyi Mangwa SABC eKranskop. Kasi loko hi ve emavhengeleni xandla xa president wa ANC Paul Mashatile a ri ekelekeni ya Assemblies of God eThabanchu. Hi se mahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa, mamiliyoni ya vakreste va le ka swikhongelo swa Paseka namuntlha misava hinkwayo.
Holobye wa Vutleketli eMpumalanga Jackie Masiya u kombele vachayeri na vatirhisi va magondzo ku va na vukheta mahelo lawa ya vhiki ya Paseka. Xiviko xa Masiya xi landzela ku tlakuka ka timhangu ta le magondzweni eka masiku mambirhi lama nga hundza loko hi pimanisa na N'waxemu. Masiya a vulavula endzilekanini wa Libombo eMpumalanga. I xiyimo xa ntolovelo endzilekanini wa Libombo. Hambi sitano egonweni ra N4 leri kongomaka endzilekanini i xiyimo xo hambana. Eka 20 munhu wa tiawara leta ku hundzaka, timhangu ta le mapatwini ti tlakukile swinene. Holobye wa Vutleketli na Magondzo eMpumalanga a nga tsakisiwi xiyimo lexi nga ku humeleleni eka xifundzankulu. We are a bit disappointed with the development that we have yesterday of the between Belfast and Mashada Dorp, where two vehicles collided, the sports utility vehicle, that is the SUV, and also the Baki, where 6 people, 5, then later on yesterday night, one was also claimed succumbed to the injury that he sustained during the accident. So now it makes 6. Hence we are indicating as a department that we are not doing well, because compared to last year, by this time we have recorded last year 6, but now we have this year 2025 on this Easter we have recorded now 12. Maphorisa ya ndzilikano ya khome nhlayo ya le henhla ya vanhu lava endlaka migingiriko leyi nga riki enawini endzilikanini. Just for yesterday, we've been able to arrest 53 individuals that were trying to enter or even to exit the country illegally. So on that particular basis, if we then put that 53 and you aggregate it with the 36 that we did a day before, we are now talking at around 89 people that has been intercepted in Libombo. Holobye u vula leswaku va ta tlakusa nhlayo ya maphorisa ya le mapatwini ku tiyisisa vuhlayiseki, naswona vachayeri a va langutele maphorisa eka 10 wa tikilomitara ta mpfhuka un'wana na un'wana. Va huvo ya vulawuri bya mindzilikano Border Management Authority kumbe BMA hi ku komisa va engetelele matirhelo ya ku lwisa ku ngungumerisiwa ka nhundzu ni lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini endzilikanini wa Beitbridge eMusina. BMA va simeke thekinoloji yintshwa tikhamera na ti-drone ku pfuna ku lwisa vugevenga lebyi. Maphorisa va tlhele va engetela tiawara ta ku tirha ku tiyisa leswaku vafambi va mimovha ni nhundzu va oloveriwa ku hundza eka ndzilikani. Xandla xa President wa ANC Paul Mashatile u tshemba xipano lexi nga rhumeriwa eka minkanerisano ya ku tlakuka ka xibalo xa VAT leswaku va ta kuma xintshunxo ku nga ri khale. Mashatile a ri ka nhlengeletano ya Paseka ekerekeni ya Assemblies of God eThabanchu. Kereke yi tlangela 80 wa malembe. Mashatile a helekete hi swirho swa vandla ra ANC xikan'we na swirho swa ndyangu wa vuhosi bya ka Moroka. Xandla xa President Paul Mashatile u kombela kereke ku khongerisa vurhangeri lebyi nga na ntirho wo rhangela tiko. Swin'wana swa swona i mikanerisano leyi ya ka mahlweni ya mayelana ni ku tlakusiwa ka VAT. I think so far they've met all the parties that agreed to come. So we will know by Monday where to. But I'm confident that we'll find a solution. Mashatile u ri tanihi ntirho wakwe u ta tiyisisa ni ku antswisa ntirhisano exikarhi ka kereke ni mfumo. U ri kereke yi na ntirho wa nkoka eka nhluvuko wa vanhu. So it's not just a church where you come on a Sunday, you pray God and leave. They are involved with the communities, and that's how we're going to partner with them. Mashatile loyi a nga rhumeriwa eMangaung hi ANC u hlangane ni vurhangeri bya xifundza xa Mangaung ni komitinkulu eka rendzo rakwe. Ku ta va erivaleni ra mitlangu ra FNB ku nga ri eOrlando tanihi laha a hi vekeke ha kona. I makumu ya mahungu ya namuntlha na ya vhiki leri yana ni mahlweni mi tiphina hi siku ra Paseka ri perile.